U svim vama vidim snagu sada. I ja smatram da mi možemo bolje i hoćemo bolje. Mi smo svi ljudi različiti ovde. Mi imamo različita shvatanja, imamo različite probleme, imamo različite potrebe. Ali ono što je sigurno, mi svi želimo bolji grad. Mi želimo grad po meri građana, a ne po meri pojedinaca. I mi to možemo i mi to moramo. Zbog toga pozivam sve vas da se 3. aprila lepo probudite, popijete kafu ili čaj, šta ko pije, nebitno, lepo se obučete, uzmete za ruku partnera, decu ako mogu da glasaju, roditelje, komšije, sve ih povedete na biračka mesta i glasate za broj 9 i za broj 2 za našu predsjedničku kandidata Biljanu Stojković.